Sheikh Kasim Osman Katelega owayebembera Juma y'erizoba hamuzigito gwa Abubakar ho mu rurembo rwambara yayihanangiriza abasiramu kugumizamu nibaramya rahanga hamirimo y'ibakora mu maka gabo amashomero hamwe n'ahandi hona kibase kubihereza amagaragataho tubagire kubera twitiriza nnyo okubera nti ennaku zino tuyitirizwa okutukira nnyo Allah nga tuyitiriza nnyo ebigambo ebyokutukira Allah nga biyita ku nnimi zaffe agamba amara bikathrati dhikri llahi azza wa jalla fiha min at-tasbih mukwogera ekigambo subhanallah watahmid n'okwogera ekigambo alhamdulillah والتهليل نقول لا إله إلا الله والتكبير نقول كلام الله أكبر من نفسه نبي أكبر نبرز من ما تأتي بسرعة أمام الولاد كل بسرعة كل نوادي كاري أبغى كم مرة أبغى كل يوم يجي يجاوب أنا بقول كذا تجينا تجينا بيسا وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أبنتيوا تجينا تجينا بيسا كتبوا كلنا فايا نقول سبحان الله سكون تقولنا ونقصنا Ogu yagumizamu yabehanangiriza okurenga bashikiriza empaji ya katano y'obusiramu eyokuzahija mukiza kubaleta hihi na Allah Feza kwena abatagenze bitanga wahi ezaba lyamagenze birabo batonera ange birabo ne bamusalira waliwo n'agamba nti tolina busomezi busala essimu gy'okwata ya ssente mmeka yagamba nti ze sisobola okukwata simu ya mitwalo 4 ze simu gyendandikiramu mitwalo 6 abafe mitwalo wala kijibulu obuzi bumeka alina obusobozi sala nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola omuntu alina obusobozi n'atasala bwetusalira idi yenna alina obusobozi n'atasala fala yakrabanna musallana bwetusalira tasemberawo nabbi yakuba lwaki tusala Allah tusiima Allah kama suratul hajj lan yanala Allahu luhumha la yagarati taqwa minkum mutima gw'inaki mutima gw'inaki kyayagala taqwa bantu basaze nga basalira balongo asaze basalira nyumba kiri kitakukwanya omusaayi obuye kwa Allah في إبراهيم عليه الصلاة والسلام اليوم تبغى من مكة نيجا تلوي تراهولي جل معه يقول لا تسمع بالرجال كابو يزيد هاد أتوقع الكعبة سيقول كل هو الله نوتا تزميلهم تري مريا الجنة الجنة Nko muringo gumwe gwo kurwanisa ibura ry'emirimo mu minyeto